हजारौं काम छन्। कति गयो काठमाडौँ गएको कैसे हुआ है ये असर तेरी कश्ती में डूबा हूँ सबको भूल के जब से मिला हूँ तुमसे दिल की जबरदस्त पवित्र पवित्रो वा सर्वासं स्वाई हस्मत् पुंडरीकाक्षं सभायां भ्यान्तरं श्रुति पुंडरीकाक्ष पुनातु देहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति असुरग्नमिन्द्र शाखं सोमस्वनाभं अभुहोम च मांगिर संज्ञन्त सूत्रात्रमण सत्ताक्षं परेतपाणि शर्मप्रदे स्वस्ति संवादे शुभेन्दुविर्धि ओम स्वस्ति नो मिमितामसिना भग स्वस्ति देवीद्रथन स्वस्ति पुखाश्रुदातन स्वस्ति देव पृथिवी सुचेतुना स्वस्ति ताक्षु अरिष्टनेमिम अद्भुतं वायुषं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्र शाखं सोमत्सुनाभंडारिमघोमतमाङ्गिर संग्रयन्त सूत्रात्र मनसा ताक्षं परेतपाणि शरणं परपदे स्वस्ति संवादे शुभेन्दुविर्धि पवित्रे शोभासनभ सवित्र भापरासभ उत्पन्नानां छदेन पवित्रेण सूर्यशरासिंभि दास्यते पवित्र ल पानी हाल्नुस् त्यो उसमा जौ हाल्नुस् त्यहाँ जौ होला जौ हाल्नुस् हजुर त्यहाँ बनाउनुहुन्छ अब उहाँहरू बनाउनुहुन्छ तपाईँ यता देवी तन्तरिषाय पृथिवी लोका प्रीति खदनमसि तिल पनि हाल्नुस् कश्यप गोत्र उत्पन्नस्य कश्यप गोत्रस्य आफै चढाउने हो त हजुर प्रसिद्ध होस् पुरा होस् भन्ने भगवान गर्ने आफै चढाउने आफै चढाउँदा अति उत्तम हजुर मध्य अध्यक्षादि परिवार सहित सर्वे मम अमुक नामो मम सभारी सपुत्र शिशुका दारिद्र दुःख दुर्विघ्न क्षेत्रमनसे कागु प्रसंग महामारी उल्का सपातन दोषोपशान्त्यार्थं दुःस्वप्न प्राप्ति पूर्वक बाल ग्रह दशा अंतर दशा गोचर दशा सकल दोषोपशान्त्या
त्यही त हामीले काहीँ नाइ गरौँ कि केमा हाल्ने भन्नुहुन्थ्यो धुपाल्ने बनाउनु भएन नि छुट्टो छ त त्यो हो त्यहाँ धुपाल्ने बनाउनु त्यो पातीका फुलहरू त्यहाँ घिउ मिसाउनुहोस् त्यहाँ बनाउनु त्यही हाल्नु यातं तस्मै देवाधिब्रह्मणे तपमनसे ब्रह्मणे अग्निप्रिय प्रातमो देवता दशदेवानामतमचानां युक्तिमाना दीर्घविसर्जोखा श्रियन्तु यजमाना स्वस्ति ल एउटा कुसको टुक्रा छोडिदिनुहोस् त्यहाँ त्यो ब्रह्मा सर्वापरि सोधिदा सचौपथाय प्रसमजामितन् कवनविवेशम् आशा नेता दिय प्रतिदक्षिणा जतियतु सोमदेवसेना वर्णन जतिजान जयन्तु स्वाहा स्वाहा अग्निनो असविनो वै खजेन तेजसे ब्रह्म प्रतथा विकिञ्चामि सरस्वते शरणेन विरजाया विकिञ्चामि मिन्द्रचन्द्रियेण बलाय श्रिये सहस्रेण विकिञ्चामि स्वाहा ओ अदनुग्रह आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मतमत्यन्ते हिरण्ये क्रेशन्ते कलौ न सुकृतं जनाः सुकृतेषु प्रवृत्ते पापकर्मणि स्वंसापर्णे सर्वे ज्ञानशान्ते दुराशय स्वल्प सर्मेल्पवित्रेपकालच सप्तमः तथा भवेन महापुण्यं यथा कथयेन सूतना यस्योपदेशपुण्यं पावनं वा कुरुते जनः पुण्योपदेशो सादासे कष्टपष्ट विवर्जितः अपापो च विरोधी च चत्वार किं केशवोपदे पृथ्वेस्मणि जिह्वा कन्या तथा साधुर्न करे सगविष मन्त्रयुक्तभूतं प्रकयामास धर्मविते विवाहकन्याय वरं शेष विचारयः तेन कसित दूतो सौकान्तनं नगरयो तस्मादेकं पणिपुत्र समादाय गतो सियासित दीर्घातु सुन्दरं बालं पणिपुत्र गुणान्वितं सात्रे भवन्तु विशार्दं परितुष्टेन चेतसा दग्धवान् श्रीमते साधु कन्या विधि विधान ततो भाग्यवशाग्देन विस्मृत व्रतमुक्तमम् विवाह समये तस्य तेन रुष्टो भवत् पर्वो तत् कालेन क्रियेता निज कर्म विशारद वाणिज्यार्थं गता शीघ्रं जमात्रे सहितो वणिके रत्नसारपुरीरम्बे गत्वा सिन्धु समीपतः वाणी जम करोद साधुर्जमात्रा सह तौ गतौ नगरे रम्बे एतस्मिन्ने काले तु सत्यनारायण प्रभु वष्टपतिज्ञमालोके शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं तासे महदुःखं भविष्यति एकस्मिन् दिवसे राजो धनमनताय तस्करः तत्रैव चागतस्तौ संस्थितौ तत्त्वकालपकान्तो तां दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संसार तत्रैव निर्मयकरूपा साग्रासी श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं हेमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुरानाम विदुर्लभामि कल्पदुर्मधि दुर्मजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे च सुखाय नित्यं जयकार बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी को जय कर्ता को जय सुरता को जय देवता को जय कुमार को जय देवता को जय पशुपतिनाथ को जय रूपं दामोषमुखमासुबाहुर